ati numurimo cogwe ogora umuntu okora gidin senyomo yashira mutawuni izoberi yanyomwe bazo aturetira umucara ababa ku bana batugabura za porridge akashesho mukaza zewe babine fraska bintu na nibikopo nabashanga kandi takubanza nateka agenda mwene bar professional no banzo tungo buhereza dena iza bwanyuma correcting money ati wori yazengu zaze kasha ibiri zakasheshe nabana hinguka nguna imukasha munana gwecuro ateka shizikuza kukasha himwe naba yashirenka hari ya posta zaba nizikasha ibiri ngustoka neba yahwireho agenda mukaza kutanuka gukora ebindi izoberi hati ntwenda tukuretere abo kutera enkito mbazi mujurizo wabo ryo mutawuni waje aho tereko gwantero mbazi ngumize mugendo mu office ejininga mwene mbe presentable abantu abo no turabe ntaya Senyo Gideon yabire ready no sha Senyo Gideon way hello Senyo Gideon ngo kuturana tugambo of course naiza kwa natworeka umurimo gwe tugucenje tumanye kuba kutwaza na ne kugenda misho kandi kitwegese utagamira ego Senyo mono gamba chi we mnonga Vincent Mujurizi na Jemima mazina Nsenyo Gideon cyo ryo noreba no kutera enkito ndakusibizeyo turi high street aho murembo rambara turi no mukozi wizoba kuja shazanje za shahe mwene dakiki 18 nyina twakira mugenyi weri izoba nje tugambira mu rumogo ngo guha kandi akumazire mbwereki mukamanje twakwakira live at TV West amazina gawe na no mu rumogo ngo guha amazina numuhereza Venancio Nkaburije okay kandi umukozi wenkito abatwete kwete gukorana ingoko okurupe okandi kinkito mukanice wenkito ejo niho kuntiza kukimanya mukanice wenkito okay umurimo gwo mazire mbwereki awacho mirimo yona washaze mukuzo murimo umurimo ngo twiremo okay neni zakamara mu myaka mukaga hati imyaka mukaga kandi zikamaze nshumuze tuganireje nenda gutine insonga yona okay kubati nyine kitabo cy'amabanzo okargankai uwitse ni mitoma nkai omurika biroko Nchika wachemerwa munonga mitoma ne kusemeza ate chindebere ncheka abakozi abinji na munongo murembo rwambara bakuchera munonga ati aza kuzoa kuchondoza ndebe abakozi abinji abakini mitoma nasa kuja kwebuza sheka Gideon kuna munonga abantu ba mitoma konkabwire bumaze ndi kuchera ncheka abantu no binja bintunjire eka tuganira mu rumogo imyaka tuyo twaza kwire imyaka mukaga umurumogo ukuza gukora ukagushomera ukakorota umurimo ngagusomereza okay nkasomera kabira technical institute nesangora umurimo mitomo uko nayo okay none asomire nkito se kwarjirokwe kunarigire kabira nabanze by'inkito tunabitwara nk'ibyamani nazo mukore ibindi navuga za boda konka the end nasanga ngo boda te kuyamba nagaraka nkito zanje okay wazo boda kajivuja gwireki imyaka nk'ebi myaka ebiri that means myaka ebiri mbwene ukashisha myaka ebiri wayonje myaka 5 mumisha okay tuganira murimo guja wagutandukota umuntu mukangutandikiraho benagira hona naheru nakorira haheru umurimo aheru no maisankai za juba okay enkito zawezi tugambe murebi na mnongo muri wa TV West umutiyano kwenda kuzo murimo gwe nashimye kuba iniki cyamana no kubanza gukunda abako bemero nemingi tukina kujana ngo kunagugire mutina gushyira mu mango abo butakunda konga ko nakirate ene narebe cabincita gisomo umuntu mogwanje nagukunda indi batine so omwe wachive sa mazira Nsenyo Gideon na kashonshoche no murumo gwanje tino mwami mwezi nakora ki mwezi jinasiyo nakora ki echo ryo chindiyo ninkorechi ate chindiyo ninkora umutiyaza kutwara pezeye no muyonke cyazinga ate muyo sente nini kirira wagirete gubire eriyo koza ni kwiyo 12 chindiyo ninkora echo 12 kitwara that means one uvuga pichi yawe kakoba root ibiri ono skorosta niyo nimba nazikozira naza kuzo murumogo nitaga captain kwingana ki umurimo wakwizamu cyo kubanza no bazitaga captain yo kukunda
ukimara gukunda umurimo wampikirira no kwegisana ni gisaba imirimo jarimo waiza kwizana inkwegisa kukanke ka experience idachika nchesto amata kajirambeho na nyati ya murundo gechibiri ninchishana ninchitunga tuwarangwe chintu chachamuka kasogo no murimo gwe mukono mani tugukhenda tugamba kari muko nakarunja kari mnongo gwakugaye murimo ate mbweno na munonga abasigazi bote bakwenda kuguba nibende je mirimo smart konke mirimo smart ari musente nche mononga konko gwo murimo ndeberiremo abana nisomesa abana nyina abana bari na abamwe bari go musinye za katano nabakize munine nabagiro mukoreki fizi ninjiha nine family no barigana banywa fizi nirga so mpa harobuzo bwona umurimo gurumwe sente Watatuga Maria Capital ate ina yakureba yahurangwa abana yahura kinaenda kuguzamo reka tugamba mu sente nwetaga akwa nindebo ine mibazi yo ine brush yo nebintu nkebyo tubigambira mu sente ate na mnongo gwa ariyo kwa hera kwenda kuzo mu rumo chiti chamani chikenda miliyoni nkemwe nkano notandika yo mu rumo tano kokora tuziteme ata echendi kugambira miliyoni emwe noratu nyo natire wembazi yenkito natire za sures nyino za brasses ebyo kukozesa ibindi kuguza sori yakwasa kubana ndakutandika tine ebyo kutandika kuguza na itage mpitirizo nehusi chunga arzinga hao nani nko mtwaro neceka ngungumara empitizo yabe yazinga hi ne 12 ehuzi no mtwaro gumwe na kanana zaba zinga hao yabe mtwaro ibi watandika no tandikira izuba ryariyaza kurenga tutazenke cyazinga tirijiro ko bakasoma bizi aje turi high street nyono randi ya high street asta shopping akid so taror kurito murumo gwa siringi bibiri my friend utakizo wanje abo baturi high street mina karma kacha kinkora ni siringi 5 akache decha 5 izo ariyaza kurenga riti utazenke cyazinga sanganye nke chebiri yanje chitiro musa amagoboriro nyire sange chebiri cyanye nchi okwezi ne mtwaro nkaga ni bandi yaringo rwa master wa secondary agame cyangwa cya master ukashuma kiri kwingana ki nyite nasomere munonga nasoma sine ya kabiri fees yabura natandika kweyi wazo technical ukagena P7 kaso technical okay none abemarire kana ko sine ya kabiri kuzabuzire nazo mutekeno okay tarebo murumogo echebiri twachitasiya bakwaje no akwenda kuzo murumogo ukabe no mpaburo tena mnongo akiriyo kwe mitomba atandikata na mnonga abantu ba mitoma nkabe nimbasaba abana mtaka bari koko bakaba kuza kutira matatu kuzana rudo huru mukwatagane nitabar gukora emirimo y'imikono tubayambeho yegisaba nabo babase kurgayo kwe nabo bafuna kasenti babase kwebisa otatira nkito dene byo bikora cyebe ako ndo ine na mask atebi ni business yarbazo okay daimono yiza usango ine nkito yawe utakomanyambazo kuzaho so ni nkuyamba nkuguzomba zo kugendera nkito yawe kandi umwishangana nintera guhamu nikwetaga kwirukanga kuzaduka gurona niyo ni nkoro madara jangu customer ntaka muchereza tujye mu town mayisa yo nantuntu bari saha aje mbaza oguzanka zinga ogubanka zinga ombazogu nyeti nkolesa mbaze ina abanda kubanye nabantu bine nkito ze beyi so ni kwesomba ziguba kweta kiwishu police eje niyo kiwi yiti yakare timanya obaje muhone jo kajikozesaho ni njijuka eje niyo kiwi yiti yakare kunyirize nkito abantu bine nkito zufire konko buzumburga mbazi onkati bakuchimanya ati ogogo gurazinga hi then ogogo zinga ogumwana ogushura zinga oguza zinga ogunini ngurra nkumina nguze 15 nini funa okache cyaro 10 dene chango chibazinga yo chango ni nsubura kanana nchiguzo mutwara mbone muchimo mbone muchimo chugobaho okay buri kimwe ngo baho kacika okay obo turiyambeho tureba inaza kumuletera nkito inaza kumeta tuya street motoka ni parking abareta henkito parking abareta henkito basumza hansi konka kabe ninkundaze yete nawe mu murebe yazete mukama ubutwijaga akwa nitatu turi mushaka kwa motoka sofa nkitano za parking jira kureba ngo bamuhereze murimo kujya kwendera yego ubabizibona mnongo muzire ariyokwe na mnonga kafisika kuburabura ibitukebe abakubasa kwa bina abana na mnonga fizi kuburabura bampchiri abana ni imbegisa na iza tubanza twatagana no mwana tumukunda so murumo acamara kuno murumo umwege so murumo yagire imico mirungi yo murumo hano rero za kwetagana kuruga rugubagurwa
nayegera aha aguma kandi yasanga ngo yagira ubukugu yakukana ndakutandika hebye kigumire nagure mtsiruzo nebuzi agure mbazi na brashes atandika ko icyo mitware ibiri afune mitware y'ibiruru nakarira zo batasi atasi kandi zo mask zo kandi zo mask ezi secret chikweta ganchigambe no kuchigamba aboko kigamba mungo muri wati bose akimanya mask abantu bindi twakoma mask zibaye konka inawo kuza ndetse nkayirwara wodine mask toktahamu aza mask majiguze cyaro 10 konka no moko yeru kusubura akabox kona nkasubura siringi kashanzu ngaka mu mutunga 50 tumaisa no bugura siringi kasanzu ujiguza 10 teza muri sente zo rukufuna mask yechama shanoka shama accounts na n'ikibaro byona birumu byona birumu umuntu 50 abara 10 n'emitware 5 wajugura kashanje ishimase waguba emitware 10 umuntu kwa kuri agetana kaguza ka mask konke sente ziryaje yimo abasana bikazisanga uko mahana Vision mujuri zinajemi matimwaba ebigambo byo n'amashemerero akonka harimo kubara harimo ikibaro timanyiwa ryo gwakibyami ebintu yo kureba ngunoza umtown batugambore mu town oteko kuzarawa ati namunongo mu gwitu abasigazi tubagukunda karabana bakine amana bokora bakugukunda kuba no gubiri uri na rete nkitire byudo nando gisimure be kirini akigire bajata hakuzarawa bitaka kito konka the end of the day banda so far abarabira baje kakito amweru bwizo banyana nemtware yanje ibiri tinkwetaga kuza kwehora ninzi yahe nyene so mwe nani saba abana namunoga abana bato n'abaziya nyine abantu bundi batini sinti zikuza ngo bateka hari babarete tubegese umwogogo naizani ngamara nko muzire ndebo buzubwo mwana tureba tutisagana n'abatine sinti zo murundo gumwe mwegese ku repairing nkito ogwara gukora mpaka harugurihira kuba ngo gwagira abo wagamba ujuba wagamba ikumase ukagena n'umutogo wawe uzina naki byo nkabisanga yonyo cyufuru kagena n'ingaro zanje n'umutogo wanje ehuzi n'efitirizo kabisanga yo kuri umurimbarano turankaye nyoni turasi turita indara hanyu mu mchikari norara umtown okoro umtown uzamtoma Christmas mimi ne family umukwezi ni mani nzo family kora family yani umukwezi ni nefuta icyo kumase cyikambana na spendinga kubati nyewe nkabana nabasoma family ryo mu cyaro somwe nakasita kindi gukora tinkuza mu kwijara byo mu rumbarra nyine kuteka teka family yanje kugira ngo abana nanye basoma hintara kiri bashikyo aze kino cyo nchikuru akarunja ko planningira mishaho wesano basakwa no koreke 12 kicece deno kigita cyunga mu kire kikango batari bari abakore za billion emwe akazahero akazicyaka rumurondo gumwe ubugambo babiri bwa mpera namwe ngo mukore mu kamera kutusibira barebe so ati nyo bugambo bwanje bwa muheru kabe ni nsaba abazire namunonge kinyoni esarani nteka munonga abazire se ya abana bitu no kubotine cyangwa cyo jyanze kugira ngo kufune sente cyamanyise kuzo omudiguri okazofuna za bachelor za pana no basakora yikachinka kakindi gukora obeho babarete tibegise akwa wankwata inamba yawe simu namwe bakwenda wakabasakwana abasakwenda kumfuna ninga inenkita na ara inenkita seye ngana nabazikoreho namunonga nyowe ni nyozia enkito hata okozi nojiza zingai akwe kubegubire munonga ni charging munonga namunonga zazo white sini nyozia white egarike hinduke ba white ngo kuyabire rero mukubanza kwanyine kemiko zindu kukozesa enkite kagarike kaba white ngo kuyabire aho ni charging ecitano ecina kuri jiro kwe kubiri aho tiremuke cyazingaye just na mizi na omo koko kumanya na kemukere yinkiteka nke kumikisa byo na nimbambe barira sangana kwe citano na ndimbora kuri jiramwa awayo za ikindi oterenki ninterenki to kamane cyo 12 ikindi nimbazira ni ndabye wenkito huzi wano ndani ni aho soro nteka hezindi ninguze mbazi cyo rauni yazingaye abo inaba kuza kuzirete nkito kunanyizanje nakusiga ntirigirira soro ko director type yenkito na soro yayo nebe yayo nkwe haramweze ibiri haramweze saturgu mwene cheka kuri dirira soro kuza namba yitesimu
inamba y'isimu musanzo 82 23 32 36 nogire rero yahandikirana nawe mwe no mwe wiza washanga ntarode nyuma kumutera rw'idino zakora akakumfuna umurachivi wese awakire Kangaroo Studio Vincent Mujuzi na Jemima baguze na program ya Simkanas Gansenyu mu Gideon aho murembo rwambara iwachi byami echebiri wachitahize cyo kibuzo Kangaroo Studio. Okay, Gideon Senyomo we bari kutwisiaho go musija na kondo umurimo gwe kananye na uraza yagunkundisa so ko kuyagamba abazire abana bitu tubereke mbu emirimo y'umukono ubundera umusente tujubakundise tureke kuju branding ngo shango nemirimo y'abantu maybe abatarashomere kuzahare abaremero kushoma ebintu kebyo twamuro kwa kundo umurimo gwe Vincent enkitor muno kuzitwara yo ninga well now when you twara burijo not specific arogo konga ina hinkuzitwara but all the same checho I think itonyezi nkutwara nizitwara kwenda repair abakushangana nda nko kubambuka kandi abwamize bunda aho tambire ariho umene bityo but I rarely take shoes for brushing hari binko yekorera ya naoni ya numurmo na terombazo nakora ki konga at my level really ikito ninjigura ni manyangu ne ya daktani ne ya tone ready ne ya black ninga harone takuterwa mbazi by the way konka ebikwate no kujebonereza ebyo I also do that sana media na indaka repair za solo nkejo yacweka ni ndagamu ebyo no basa ebyo na numurmo gunta kwekorra aho kubakana nabwe uriyasheme gukora umurimo akatunga client so echecho ni nchuma ninchikora kandi nabantu binyine bakikora numurmo kuri mesente by the way abo kuba ati ngo gunanda kumanya Venancio yogu konka nanahanda hinkubandi or those people have clients daily clients but you are not busy so ati chunju chikwa nchimensa ngo umurimo guru mesente message maybe yabazire no kugira ngo okugahembera mu cyumuntu cy'uru magezi abo kwati noreba Jemima barangu hati izate 2018 barangu kuruga kibanza cyo mwakogu toka koraga kuruga kibanza cyo kwezoku toka koraga that automatically means mutoka tasyaga but it is not true ngutoine byoretengire nkomuntu you need to eat, you need to dress, you need to move, you need to do these days arama bagana bakwita haremfa abantu bafa bakwasiro so you need to spend ati bemwa by'abantu bashimye kumana kumanya ngo age crime rate itukureberiya yiguru munonga abantu kokore mishango umuntu navuga ati mbyamire nakwimukana ashanga bashabanyemerira mutu uko kuza kurana bateka citurwigirwa nanka no jutayina kasente byona nibiretwa abantu wa not working so the day you have a job and you're working no task yes since basubtamara but you're planning jotati at least how can I raise my income umuntu ogwetaka planning agakuza kwiba therefore ko gabwa iwano ndakutandika ohenderiro muri biriya yotandika no gahemero numako rugeruzo bingi munonga so abazire bencouraging abana kwegemera moyona kandi ocumanye ngo gumurimo ugumwana amunayiga nubaza kwiza kuhinduka amagara genyensa kare so begesa abane by'emikono abana nabo babikunde aho katabona bo kurade yarunga after their families baremba shomesa abantu bareno babaho so you know tanko utagugaya okay ndashikana shatu ni biri ezaraba ahari shahemwe ubu hatika tuzomkamuro kace ntuzagaruka nempapara z'amakuru mutakarga TV West Oruwa katano kwenda tuganire ahakombe ka BIM
bimu yenju ekirire niyeha bimu yenju eyo muntu ashimye kuba nahereza enju eshimye kubera umuci eshimye kuba egenderira harishi kandi okuza kwombeka bimu nikirigirira hansha yo kuba yimukize waza kutandika kwombeka gezo reke ngo akasinta kweneka kusya bimu kugira ngo bundi waremerwa bimu wogisibire negeraho bwire bwinje nkahi omisho konga ko kuja wagikomya amadirisa enjura yagitera kandi tugaraka kombeka ku ruga musingi konga yona ko kubogisibire bimu na yaterwa njura na yaba myaka 10 oraga ko simbara ozenkahi awuru plate abo kuba in short ukabe no mbekenjo mfizi zinkishatu yombe ko musinge osya bimu wasaba bimu ya ugarako raze mjya kwata ozawuru plate kushaka Abanyayuganda mwekebekanishe ubu ni bwo bwire ubwo kucamukana sente ubwo uri kusingure sente za shopping yogaruza abana y'ishomero uri gukoresha shiringi 20 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star ishat star 10 hash ahasimu yawe abwa shiringi 20 zonka rero utegereza omushagwawe ubwo uri kwerebera TV West buri zoba program eyo mushonji hamwe no muneneserezo omusinguzi naza kuba naterwa hasimu noti 2 noti chenda anana mwenda buri kwehandisa nikongere micha yawe okutoranwa okwetabo mu draw eyo kusingura sente za shopping wetaperwa jana miloni mingi nubwo ratunge okushemererwa na shopping ya school fees na chi ompira kasameme otaferwa ompira gati ya Vision Group hamwe n'abeshongozi ba Burengero izoba aha Independence Day achecha Global High School ompira kwatarika kunji munongwe Ivan no mupira master teacher muzebi sisi no yakwa Lisan MC Lisan ya top passing ngo munonka Simba JK ko mushone beti abeshongozi batabakaryoro Peterson na kapira yakwa Tipol CJ champion Mbatenwe Vale Music Jose nikilino mupira kaheza sister Charity Lady Diana Kemi omupira yagucubita gwatamu omupira rero nabwanyima aba boda barasite bamashane n'abamakanika omusinguze naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo omupira gunguza kwere kwa butunu aha TV West gushagikirwe Embogo drink abarukusyaho Embogo kumbucha echo kunywa kirungi kari chamibwe UNBS ochanje omuduke kuri hihi Cool Sounds omurimbarara abakwinire byoma hamwe na stage y'omurembe ahagwe mikoro ya buri muringo cyarite kibazo ka muhanda enkunzi y'emyeto nebyemizano muri Barasite Orwa kabiri taferwa program yo hinje no burisa natwija kuba turi ahari nagaba daire farm naija kuba natwereka ebintu byayina farm ayina hebintu byinji ayina hwente z'amate ayina hortoche ayina hempunu ayina hembuzi ayina hebintu byinji munonga kandi okusinga munonga nayonjera umutindo okurga ahamatege so nutwenda twege turebe okwarukora yogurt kurga omumatagar kwiha farm na jihar 12 na jitaha 10 so kuna jiri kubara nashanga nichikoraje munonga na munonga wabona market muntu ayijumbira mu kuhinga na no kurisa ahubwo kubo bwiro bombe koziremo ndebere binje binkozire kandi ndebere entasiya yo kuhinga no kurisa no botatire mu munonga kandi uyihamu onka abinje umwe nagira atamagara atiki kunka nota mucice kandi uyihamu cyango kurigera uko warebera uhinje no burisa otaferwa program eje twena twije n'abasere yakuri yabije Orwa mkaga azo muri kikorwe cyane no bwakubaka kansaro gwa karu yotarangwa gizirate mu nereba higuru twazo muri kikorwe nakura chairman twazo muri kikorwe cyaro omuri kikorwe cyaro akaretendagano inabenta kumanya yaretendagano kwereka nyowe shobangirirwe nkaguzitaka ndabana nuko yabonegama etatirizo kunyihe waya mutwe abajuruza abo yaresera bema babiri abatire mikono bakabataru ogwakija kuyashikire hwanyene nwe ya mu connectingire mbeyendese yakwato muhanda yagenda
yarga nasigaro nyo n'umukazi ciragwira umukazi wanjye wacu mwe yasigire amakuru twazitungire studios New Vision hamwe na urupapura ora bukede kantandike na bukede turebe ebija aha mutwe ebyo mugore yafudde omusajja atotode izobere yanyomwe bazoturebere hariho amakuru agabegari yo mu bukede tinkumanya bogarebere agakwatirine nogo mugore hati nyo bintamire munonga hakuba cyo mugore kufera mu katimba it is disastrous abo kuba hata babe bari yambagejo abecika abanyabuzari na munongo mushija tinkwamya unaiza kwimuka juba kucira kuzara ibi na ubwanyuma yebyo kandi bagira nkumanya ngo enyuma ho abantu be manyenjangu manya ubwo kiturebere mbuye enkoko yo muko iba kwano bahereza omukwe brother wo mukazi ngo naye kafu so mwana nibiringwa I think chinde chonjire kwamisiriza bwache birebi abantu bakirahambaga for a joke ngatahemba game where I was the MC mbagejo umugore bakaba mugadinge ngabo bagadinge president kwabo ijo tumanya no mwana mukira kwe ina smiling iftarum bakaba jangukira bucyo ucite hari atarabo kwan baremeraho bo bakreminga mwene bamanyaje bakajangwa tumukurenga abagore bakaba barahariya nabona akamba tero tujambo nangwa ari kiringa kisiya but along the way you come to understand tokubasa kunjira it is not but anyway maybe mushabatwe nendwara y'umutima nene wajambo health wise abatine shongo ngo urena complaining eci ningana complaining eci ngwabira tine shongo ati ninde bareta abazire bo mugore gwafire eci baramuno bagamba umushija nawe hine cyaro munagamba mwene kabira kagwe aha cyaro eco bibe babireta page ya kabiri basa kubyeshomera omuri ubukede nibinje ninde babamenye business zabakorera kuremitiana ya page ya katano otakabfera abanupo Masaka basunsudwa entumanye chibina chanupo chiriyo mukwete bekanza kugaba cards arengoro aba MPs ninga shaba bokwenda kugenda on parliament lebo bwa hati ababa Masaka abasunsura ebyaba wara abana Uganda be batunda Dubai bigulumbiza parliament turebere bakubugamba flow ya parliament documentary ebire ne tambore bire ya YouTube ya BBC yakoze abo bana babishiki abanya Uganda abavuza okwahera bakeba yoza passport bakabakosa buri kimwe cyona ece bakwenda mbibi babikoretera no kubaguza kabaryo wanyu wanka wanyu wakunu actually no wakunu no wakunu mwita mwese gwa Charles murebere so think man sawo no wikika cyane naraje kuno wanyu naruga n'umunyabuzari witu ninja nangwa Uganda mpango narwo mu western so anyway it is very bad joto abantu gama parliament gichimuke kakora aho ko hati nyabwanje Uganda tukakora ijo census tukabintu mayo turi y'abantu miliyoni katugambana na 8 then abantu miliyoni 5 batura heru hato mu Uganda twine miliyoni 4 mbwenu tukabintu tugira ngo abantu abo kutura heru nubaye kata twine abantu mitware 3 Dubai twine abantu mitware 5 Saudi Arabia twine abantu mitware 4 kandi bakora ki so that we avoid the situation zokushanga tuteka cyangwa abantu bina hiri kibe yuni bakora kitaro because abantu kwa kwani batembe nyonyi bari kugenda bari yacaya aho nibehene ngo butakano bwuka including agagatongo ragari yaga kutwara abantu bwashisha bwira nanaza gukora ki
we need to have those, because finally no umuntu kuzahera Jemima akakora hine eziba kweta remittances esente zigarukomuka ezakuba nagarukomuka. Now esente zigarukomuka nabana contributing a national development, but should somebody contribute to the national development wanyuma yo kuhereza amagarage? So surely we need to be that careful kugira ngo nobwo abantu baguma umwaguza kugwa hero batyo. This is very annoying surely, because hati turebere nangwe ucibenshiniza n'abanyayuganda munonga amwe bene bagira ababene bakorana no gumushinja badzize ngubo bine access aha nanka zanera mwe n'umuntu bukwane bumukwataho kurabira umunera abayebuza umuntu kogo natunga ata information eyitukuma maybe confidential ebe information ezitukuma twezanira mwe nibinji abanyayuganda kibasasire munonga turebere na nabamwe baluzinjire amagara gabo omunshongezi. Reka tutegeze turebe bundi ihanga ryitu parliament ukwera bitwaze ninga na government at large bibi babireta abagala kadi nupo esunsu de abe masaka mbibi babireta study materials pass PLE entumanyangwa bana bita ba P7 junior term ibara bene bakora mu final exams za inebe itweta kantabu no so umwana reka revising buchiri kare abavubi be kokore muvyo ejiri kunyanja nindeba na habariyo minister Adoa abatayire bakumutebeza ebizibu byeye ebikwatine n'amagara w'orubuto bwoba okola baby aleme kuzalibwa ngalina langi ya kyenvu eyiwa inende byosheme kuba n'okola kugira ngo omwana wawe atakazalwa ayine egi erangi osheme kuba n'okola ki urupapuro rwabukedde rwabikuletera. Then twaza mu sports neki yewurira eryanyi kuye Kenya ahana yitukumanyira omwojo witu wantungamo Paul Muchulezi ari kuzanira timeji ndebe bukwatine nana izobe ryo rakatano African Stars Namibia bora benezana na Vipers ne kuba nezana na Nairobi United oramukaga achichitu echana chivubo amasaza ne kwasetisawe babakubye kuja amasaza ne kwasetisawe mbibi babireta aba Arsenal muriro mbibi nabyo babireta mena makuru minji utakafera kugareba ninga shukugeshomera umuntu papura orabukede ahari shirinji 10 zonka obano a petrol stations obano za supermarkets amaduka gona getoreri hanga zayo iyo tunjoro rupapuro orabukede ubone kumanya ari bice binakushomeraho na nebindi binji ebiryo mu rupapuro rukaturebe bijo mu rupapura ora New Vision Vincent Mujurize New Vision yaterekera cyakasheshaka. Of course, New Vision ina makuru minji mnonga details nzoreka chi headline details of new government structure more expected to improve turnaround time in decision making. Yeah, so Viriaha Mohoz in China for high level military engagements. Okay, azenchi turani nchigamba honyo ni nyenda mu Uganda koragana na China individual Jemima tingi makoro rachiteka techireho kushanga ngu China is a country in Asia like India is nka Uganda kweri hango ma Africa na Rwanda na Burundi na Kenya na Tanzania na Uganda, but because tukekora ba kajenjere hano mu Africa Nobatugita twena mahanga atanu nana uhurangwa mahanga atanu 54 heads of states batunda mu China omukata unakachenka Guangzhou ninga za Beijing there umuntu abadressinga bone chikunga mushenyi. I am never happy with that cheap mediocrity must stop. So hadi CDF for China for a high level military engagement nyena Uganda koragana China nkihanga nyena Uganda koragana na America nkihanga. But America should not wake up ikakara or chico keta continent yona ikajiteko au katrumba muri mchombe konkama 55 of state a continent dealing with a country that is too. So now
hata agaragaza ya makuru mabi akati Uganda sheme kuchengana na China ihangari indi. I know of course they have around I think 15 close to 15 US trillion dollars as its GDP. Konka nimani nyena uno beba bahango baturikonizing nkihanga. But the match teams bahura. Nyoni chonko endecho. So gariyaha and this I like. Abuko ni cheshi chinto yenyenda. Why CA delegates rejected the state religion? But you don't have a state religion anyway. State religion ni chimanzi yanga kushanga mwine dini mkugira ngukati hati ka Saudi Arabia no Islam. Hati arama hanga ka Philippines those are Catholics. At kongitwe twina abaslam twina abakristo twina abakatolika twina Pentecostal. So finally no da kushanga umurupapura the New Vision over 150 tenders ziriyo mu rupapuro utarferwa no itaga kurutunga then ahantu bagira ngo EDCL makes 640 new connections. Government to change primary school teaching. Okay, bitoba babihindura bashobesa bariyo kamjitu barimuka. Why is Noop not welcome to iPod summit? Abwenchi tubagisire Noop ombya interparty dialogue for cooperation for ebyebyo then noza kushangaha Borisa used trapped in debt as livelihood fund recovery stores sentes kabura tubazine binamabanja nkebyo n'ekibantu. This is serious. Adverts pages yomo papuro 2026 elections why NRM should leverage them host factor kwirno bamwine. Hey, okay. Noza kushangaha genocide's role in Uganda's socio-economic growth. Amakura agagariyaha ubishango mu papura of the New Vision zonka. How much tax has been collected in oil or gas industry? Biriano maybe mwene babilengire atumano yubish oil twaikayi kajuta mashita katandikira gambo kutimba mashita by the way abantu timba watu kutimba. So every time they tell you about oil you remember tukatandikira kandi amasiko kukaga mingi mu mashita gatanga kutimba ubushana habasa kugira icyahindukaho there are metaphysical things that you ushanguta change for some time. Malawi counts votes in title race for president. Ababira binamani Lazarus Chakwera the sitting president amana former president Peter Mutharika abandi 15 abo binamani mache akaruka chiyoni kabarwa mu Malawi. Gaza genocide accusations Israel in dock. Israel abantu bajijurire kandi yonka jurira kare because I don't support what is going on. Ni shajika South Africa yabene gitabarza abukore bikorobero bingi ekibaye sere genocide. Uganda tage semi-final spot as they face Morocco. Papro no shartu bantumwe ejiniyo front page yo papro wa the New Vision. Nkumi birizano tungoro papro rugure erizoba utunja makuru mingi agarumu. Vipers ready for calf test. Bantuma every day papro ndushora kandi ushora wine amakuru masya n'abacyo tunje rizoba utunje ebyashora mu the New Vision. Program mechiri sisimka nibinji ebitucine kugambaho onkabwa hati heda chikana 52 ezarabari shahemwe kaziza mukamino kacen tuza kwantugaruka tukubanjuro takahumwire. We can maybe introduce our guest. Our guest today is the NRM flag bearer. Wambarast. Yes. Umchara nwamweta Charity Chibaju Kamuhanda nwaine bendera y'ekibini kya NRM okurabira ompate primaries eziturugiremu kandi omwe omusponsors abomupiira okutukuza kugira hagati ya TV West n'aba boda boda. TV West n'abeshongozi ba Western aba boda boda n'aba makanika aha Independence Day biromwenda byo kwikumi.
nabo icyo tuzaba tumwe no mu studio turuganira abwaci no mu gashogwa mane abo inciri kikuru okuhagira no kutungura intaranta z'eminyeto so kurugashaha ibire twagakuzamu okusiba n'idakika nka 20 naho around niwe turiko expecting mu studio so twazo mu kahumuro kugira ngo turaryo mu kahumuro nico tushemeye kubantu kurasaho Egin TV West ochiriaka shows boma in a special way. We want to thank our sponsors abakusponsoringa mwe bari mnonga aba bright suits abantu bakujweka kandi onyirira abo mukoro gwono goine yumushija enkito esate tai koti nungi suits zona zijwire bashanje mu mbara chombe ke cyara grand kandi bakugira ngo be your own label. Twine nabaya banda bushanga umfo boutique abantu bakwatagana n'ibintu bukwatine n'umucara umwana wo mwishino inda kujwara ukareba kaje bashanga mu Rembo Rito aha omurimbarara babase kujweka bakunyirize uri umushubuzi no ndahora shopping baje boutique ncoco garaka mucabo mbaguta street wahika hawo opposite na Central Market noza kutaha umuchikubo noza kureta pande chango baje boutique woza yo babuje chona etkwatine nenjwara yo mwana w'umukine nenjwara yo mukazi yo mucara abo bonka abono bo bakubasa kubikumara program mechiri sisimka ubu hatika tuzomuka humuro kace tuzakuantugarikana na umujenyi witu flag bearer wa Mbara City tebe y'abacara Charity Chibaju naza kuba natahamu hand hace mutagarga TV West. azeni nyina ngo ico kirebere nko mu bana bishomero baba turi mu kirasi bari kushoma konka batari kunywa amezi ntabwo ico buri muntu we nashimire kubona amangu amazing ngete nko muri buri cyo kacumbi kandi iki ubwonko buri kosa mu ntunga kukiza n'ikindi kintu cyona n'amezi 85%. konka kandi abwo kushanga ngo umuntu utari kunywa amezi kiri kumara uje ushanga ngo kwari kubana yetenga icyo kukozesa akora icyo umubiri guri gukora gutagurize ahubwo amezi kugari kuba gatariho umubiri kandi gwenda kwiyambisa sukari kugira ngo ubwonko bukore munonga haza ningira warakirebere umuntu kushanga ngo yaburabura amaniga tigabamo hato mwago kunukirira amezi akakunukira icyo kintu kirimo kari kunurira yaronda juice niyera mu maribyiho niyera mu herezo twanishwa kunka kirese gushanga ngo amezi gutari kuganya yego nabwo yaco umuntu wenda shemire kubona amanya ngo ubwonko rwe buri kuteje ku mubiri bwina amezi ngari kwikebiceka kinana bitana harigana kandi agumizi twe n'ubujunanzwe bwo gumana tureba ngo bwagumaga ry'ibiceka kinana bitano harigana kandi cyo kukikora gikwata mizo kaga gutomera wine kumanya ngo namizi kugari kuza kubaniga kuri mu mubiri gine kigasindika gukora kugakora cyo mu gasho kubasisa umubiri kubasa gukozesa kandi n'ibyarwo mu gakozesa hakarugamo ibyashobora kurwa umubiri nakuri kuvanonye umubiri gugwe kandi gukwereka ngo aza guboyisya nigamara konkati cyaburije gushaka umuntu naburikiza umubiri ahubwo kubira no gurikiza ukabire no mango ubu wisike rugaruza hera mizi gashobora yego kandi okututuka kutemba urukwenda kuchika kasaro ndendeberwamo atehengaro yeye seconds 30 muza kusiga amezi kuzana na hasi murayena nikora ntyo
ikiri kumanyisa buri cyiciro cumi kinamizi gari kucishohoramo nabwo yaco ugumana ushomaho tukene ubona ugaruzago aga gashohora kandi gatekwa kushohora konkati ko uri kushanga ngo iwiti wanywa amezi kandi umugeni kugenda hati nketute yo kubirene shohora irekeraho kushohora umukipimo cyane haza ari abantu bari kugira ngo buti batutuka naza kuba kwijutse uko no kutanywa amezi tera umuntu atari kututuka ushanga umuntu ngwe tari kusheshashesha buri muntu uri kunywa amezi kunda shimira kuba nashesha umurundi gumwe buri dakikana n'itanu wanonga amezi kurundi so umubiri gwe gwine ko kuguri kubasa kura so nasheshe murundi bero mwizoba ruyare ntimba nyomere ntace injibanji mwisa ngo nagomeza gashohora abo washoza umungari gani gatekwa kushora bwo kuburofo bwashora mu gijo ukari kunuje mu bwagumo mu mubiri ukabiri no bakubi ntabwo eco agomezi okugapima no kureba ngo buri shaha wa maregerasi ya misi tikujigotomera umurundi gumwe no kukinyompora kandi okeyijusya ngo agomezi kugari kuza gukora nigabani getenga emyonyo iyo ugasindika mu mubiri gukora aho kwa miza gataka ikiri mu mubiri togei kandi ko ruganywa bije gazo munda gazo mushagama kunkagari kwerekeza kuzo mu mubiri emyonye joneruga umubyo kurya ibyemboga z'amababi no mu bijuma haza ko uri kuba urunzi ibijuma biri kuba byezire hati iki abantu benshi batari kutamamani kumanya ibyo kurya biri kuba byezire hati binamezi garinganire habwe mbera yense yibwira munengashi waza kureba environment irimo yaba ni mushana yaba ni njura byo ni biba binamizi go kubiseho umugejombera kandi we mbera ni yurimo nabwo cyo kuri kubona ubirya bikuyamba kubasa kuringaniza miza gari kwitengwa umubiri nko kugaringanira mu gico kimera kugira ngo haturi mu season y'imiyembe hati miyembe niba ni kuyamba munonga okukiza okuwo kubasa kuronda umuyembe jinja kuno y'imiyembe teze so tukajezere na season tukagirire munonga owe yo mu season munonga okay hati eco kije kikuyamba okwetantera ubumanyiso uburi kwa ni kwereka ngo turi kunywa amezi ko kushanga ngo akanwa ni koma washanga ngo akanwa ni koma kandi akanwa niko kari kurya hati hatari mu mezi byo kurya bibyo ngati biri kuza no kukunurira nabwo cyo umweso ni bubasa kugendana nebyo ibi kwereka ngo haza amezi gino mugero ndiyo ni nkaka muhogo nkaka ko nkama mu kanwa hona ni buraka takugenda ka kuma kare turi kureba nkanka muhogo kwedyo rusano tushemire kuba nugiye ngo tiyabobera ushimire gwine macwantegari kumara ukose kujibobeza konkago kutanywa mizi umuntu narya muhogo gikurasa mizi immediately hazaho ufungure ntezi izo kubirinzi kuyamba kunoze ejo umuhogo umukanwa kandi ejo umuhogo iyo kurire cyo kiri kuza kwereza amani konka wafungure mpeze zo kubirinzi nizatagura ubwo bushanduko bubikire sukari iri kuza kwereza amani umuhogo uija ujimira etanogire aguko wajiranjirana na mezi nempezi ziriya wazifungura Nibanza yaye kwatamu yaye buze bindi binja bana kumanya ningo bundi atakuze munyo olewa yatwara ubwira ari guteka tekizi na biniri ari narsika na kujya mutari kuri manya kungamizi kugari kubagari make umumutwe okukwata kikuri kwangu
ompira kasameme otaferwa ompira gati ya Vision Group hamwe n'abeshongozi ba Burengero Izoba aha Independence Day achecha Global High School ompira kwatarika kurungi munongo ne Ivan no mupira master teacher muzebi sisi no yakwa Lisan MC Lisan ya top passing ngo munonka Simba JK komushone beti abeshongozi batabakariyo Peterson na kapira yakwa Tipol CJ champion Mbatenwe Vale Music Jose nikilino mupira kaheza sister Charity Lady Diana Kemi omupira yagucubita gwatamu omupira rero nabwanyuma aba boda barasite bamashane n'abamakanika omusinguzi naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo omupira gunguza kwerekwa butunu aha TV West gushagikirwe aba Alexa Bar and Grill rwebikona aha Kijaga bakwino obuhereza bw'ebara hamwe na special night nka band night na tour of keys urwakashatu tandika shayibirizo mwabazyo Mambo Fire na kunana MC burwa katanu hamwe na exclusive rave urwamukaga rwo muziki mix na ba DJ baman hamwe na Global High School abino mwegese bwa secondary school omuri Barra City Yenda kusima kuba minonga Oria TV West Nwaita Vincent program sisimuka kandi nyuma utaga jiro mukahumuraka wabanu kimanya ko twakuganda kujya mu studio tuzakugiraho NRM Frabera abambara ste Honorable Charity Kibaju Kamuhanda mwanye bendera cyane cyane NRM kabura kabwira kandi party primaries abo City Woman MP kandi okurengaho nomubanda bayoni bateka sente nobatamama ngonaga kwetagwa nabahajira impakezi ziyonza kubaho Independence Day arentebekana sazo kugira ngo habeho impaka zo mpira TVST niza kwa nezana nabeshongozi ba Burengero Izoba kandi aroho umpira gati y'aba boda na ba makanika mwenu entebekana sankejo niba nitaga preparations aroho kutebekana so kugire mesende n'ibintu abo barekirabo ekikope kirasingurwe harume ibintu bingi so hano yatuneho umuntu utire mamani kugira ngo ico kibeho konga ntwenda kumanya habwaci umuntu ashemeye kurwo kuko no mari have seen people doing businesses putting in money to get now kokuboryaha uriyo mumbanta bari umbwebembezi hinishonga ezikuretire wateka ngo hagire nke kibeho of course you're not going to get money out of it kongana haro reasons maybe abonje no teka amashime kubaho ebyimizano bikakura nabo ico tumwinaha mu studio nyenda kusima kona first of all bari kuja banuya kandi banzo twari mu gishogu uramusi yabo kutureba turi active West ni twari mu gishogu kuramutya abantu bona bo kutureba abanyambara city kandi ninjera kubasima ahabo kumpaka ruru nkabasa kuba flag bearer woman member of parliament Mara City and the NRM nimbasima ntinde bugariciro nyizire on politics konka munonga nyizire kusupportinga abantu emyeto abacara n'abantu bona kureba ngo twaye kwatiraho twargomboro ebyemizano mbere mu munonga yeah because nanye nangu actually ico tubize tukiko bwanyuma
now this was just the introduction. Unora musiaba nyambara naki ya of course no ndahona lewe charity chibanju kamhanda nuwo gwera ari flag bearer abo kibina icyana ari now nyenzire tumanye ahabwenchi ushangira kikuru utegateka ngo bombaye mbiro murigechi kubaho TV West na nabeshongo zabo icweke cyaburengera izuba ubwo n'umupira tuza kugiraho umupira gundi hagati y'ababoda boda n'abamakanika aza abantu abayoma binji bacira bato why did you find it important kwejumbira umuryechi yonko muntu abo kwatu buryomwe ngwacimo ngokucimo ebari munonga eminyeto tubire twargamuramo kushanga eminyeto tuburemeramo tuza bintu bitashikire ushanga abantu abana nabanywenjayi ushanga abana nibaza mu bintu bitakubaretera ntunguka so ko kutahe emizano ebareta batunga ebyo kora bareka kushisha obwire na kugira obwire na baba productive babura kuzombintu ebikubaretera barga amaramwa kandi ebikubaretera bazo ombintu byo kushisha okay nkitu nka NRM munonga abantu mbatu breminga ngo tutungire ebintu byo kuretera abana bargomu umukusiskara because bire nyine ko kwagamba a lot of ibintu binje bihiremye taraine yes too much alcohol enjai kandi abantu batakwenda gambaho ebakutina konka itwe nk'abantu abatwire n'eminyeto ntubireba hata abana abantu basa kuba tatuta line one twine kubahereza ibyo gukora kugira ngo emto yabo erije aho kuba idol na Bible n'ikigamba nari there is a saying an idle mind is a devil's workshop. So aba bana twabatunza cyo gukora kugira ngo baba busy tubatunga bwire bukuzo mu njayi bukuzo mu marwa so watahemzano ukabahereza ibyo gukora ntimangu abantu abenje abo bari bemizano nabareba ngo haraha abazane b'empira abo gukora esente nyingi no byakuba atabire doctor konkana abasakuzana n'umupira akore esente nyingi nka ba Ronaldo ba Messi atwashanga ka Ronaldo natunga 3.4 million euros per week. That's too much money. Yes, per week. Okashanga Messi natunga 2.5 million euros per week. Omwana kwa kureba nk'ebintu nk'ebe wamu exposinga amanyangu nabasakura sente ayiho mboro arikozesa entarante. Now echo nicho mundi munonga actually kirengireho konga wabanure babo ba Mesabo ba Ronaldo nabandi bona actually ejempira n'imizandi following ya Europe babatandikira hansi kandi kiri continuous. So do you intend echo kintu kugira ngo nikiza gumza ko cyaguze echo arho abandi bantu abo kuyija bakabikora umbwire bwo wachishwa ari tournament egena nakarure ko maho because I am looking at its continuity. I know nichenda gumizamu because echo cyugumizamu nico cyonge cyubasa kuga talent. That's very true. Of course abantu banantwijo mu bururu abamwe twine different intentions. Abo kuyija bezire kurunda karuru bacheza such programs bakazireka bakazabandoninga hazobona ubuyayi kutubyose ntubareba konka nyowe nko mwebembezi
first of all ni mango no reba impira nyosoro corporate club MCC mundebire nka sponsoringa na tamutimu yanje yazana and I'm the champion nabwo nyina tuye kikopo na hati kwa kuzoma bintu nkebyo nko mwebembezi oreba gap etuyireho abo kuba nyokunjira mu mbara corporate club nareba gap and I go there over the weekend twatu ino obira gutukuzana oreba ngo abana bine cyetingo cyo kwika abebembezi babo ekitwire kitariho abana aba ko kubahika omanye bizo byabo ebukubafectinga ngakacheka rutukuzana kacheka stadium nyewe kunkuzayo ndeba exactly what is on ground ekikusasa abana abanyambazana umupira kacheka nomanya kacheka nkarika kuzayo nashanga echai shazirwe wamizi floods ejo nembere tuyireho it is actually permanent that abantu bakagicheza yes kacheka njireyo nashanga echai abana tubakubasa kuzana mpira because it has rained and that's so bad kandi abebembezi numukoraki ahabonje mutakureba ibintu nkebi mukakwatiraho eminyeto yitu because eminyeto nano mu census urebire ngo eminyeto ebire ine namba nyingi kuchira abantu bona kandi eminyeto niyo nyensi ya Uganda twine kuchikiriza a country without eminyeto nebeti in the future definitely nebeti in the future so abana bitu abonje takwatira abantu kora ebintu byentunguka nabo tukabatamu ebishayi twine ebishayi bingayo muri Mbarara City nebishayi bice munonga pavilion whatever pavilion yakacheka it sits very few people yes very good it is small and substandard very so good quality na quantity byona tubiro so ebintu nkebyo no buntu buke by the way no buntu twarebo omu city yitu Mbarara City Manhattan City abo bantu bene kucyerekereza kugira ngo abantu barga Kampala bakarebe mpire ya national twaza ha district Mbarara City ya president city ya Western region can we host Kuna rwagamba chintu maybe kirakunyeba you said ni kwera kabana ukareba mwene chikugita nabantu and kanye sijengu wanyime kujanga nabantu abasuru sports no tanda kwinteracting nabo ubundo ega bingi munonge byo kurebe bateganisa nachi and maybe I want to pursue ngocho chikuyamba kwinteracting nabantu kamanye kubakwata ho munonga suru sports so ni mwabinde bikubasa kugita n'abantu wabo uri mu sports because sports zo kureba on a good day no shanga taramo ebinde bitwire no bakakunza shanga mutine nganda mutine kibingo abo ko nizubareta mwena on board shanga abantu baje kintu kimwe no turunga ati no kai bajija n'abakaza because of what they support and I think that is a very good quality of it. Kwetu nanyenda kubuza ikwatiri namba stadium. Nanyenda kubazo urinde wakati taka wakati. Abantu babiri babuza nguti baju akarura kakihaye. No, I want to can you number? No, but of course. Konka babiri bebuza nguti baju. Abonchi babubicho. Akasingata. Hati nyowe nkazo minyeto munonga
otwira ground ntwira ground na supportinga emyeto na supportinga emizano na supportinga abeshongozi hati aba bana b'emyeto babire bine gap missing link ero kubaterana n'abeshongozi na bebembezi atwira detachment agati y'abebembezi na nemyeto nebakora nebakwenda hati nyonyi ziremuka that connecting link iri kwatanisa abebembezi nemyeto nebakunda nebakora abo kuma nimanya umugasho gwabyo nimanya ngo abana bitu umwana bakumushomesa mu program mu Uganda abantu twina tushomesa abana bitu baburi mirimo konka nicyo kintu cyakubasa kora umwana yini talanta nabasa kudevelopinga umwebembezi no basa kumukwatiraho no basa kumukwatiraho a developing talent ye abase kutunga because nanabagambi ngo Messi na Ronaldo no batunga senti nyingi kuko umukuzana mpira abeshunguzi ntubamanye aba Nigeria ba Davido bakora senti nyingi just okweshungara no shanga umwana witu arinyachara rwepuragara umwana ari harwe has talent nabasa kuba DJ oshanga umwana anyakayo nabasa kuba DJ nabasa kweshongora konka ekichonjo cye kifero aho kujya mu mbestisha kumanya nywe abantu bareba ningura za tables yeah Ray G concert says no borumu yes I go there I support with all my heart T-Paul bande bra stage ni zina hata umuntu nabasa kugira ngo hata ogum yazombi byo kuchaka no ni mbani nyenda umwana rebe ngunda nawe ndiyo mwebembezi tinsheme kubandia a stage kana which by doing that you supporting him to come up yes to come up abana by the way they don't need a lot kunkana bena ngo bori cyangwa nabo ekibakora kibi abo ko bazire bingi tubakwetegereza ebintu bya talent omwana kwa kuza mu kweshongora nari yazo mu kuzana umupira umuzera atekateka ngo yasisikara umwana wanje ti aba doctor umwana wanje ti abaroya abo kuba nibyo bakutwendeza ngabazire kunko mwana nabaye n'ikintu cyakubasa gukora kikamuyagaye omboro kandi cyakunda so ninshaba bazire ngo mukwatire abana banyu umwana yakoreke cyakunda mwetegereze kandi umukwatireho nabebembezi nimbashaba mukwatireho abantu abana bitu bana benda kore kintu ukamanya how it is starting and how it is ending mukwatireho maybe I want to thank you again ngo is that very connecting link agati ya minyeto leadership. There has been a attachment between leadership na minyeto hata yise ngo yakuronda ku forum yo kubasa koresa kugita minyeto na nabebembezi nabazire kugira ngo nabazire hati gukore no kigamba it does not stop here bongere kucereba je every day kugira ngo ncetagwa umwana kumusupportinga gukora na mnonge cyakora nakura because ukuchondoza nukoreka success comes in when you do what you enjoy now hati kimesa ngo uza kugire ndijo ntebekasa yo kurondo kora yongere kwikabazire kukibata munonga bakakireba every day kikarebe kiriya kugira ngo umwana n'ubwako batagumize mbere bito amanyire bya university because abazire ntibashemerwa on that very day of graduation but the challenges that come after graduation more 2 years down the road atushanga harga mu disappointments mwene cyo nacyo nyesigano zagumza mu chikwa enyimaho wagamba cyo kujya tabantu bakuza mu akaronka kiye and that defeats reason because now hatu kuri mu race ukabana campaigning
abo nje umuntu nabuza ati nani ndabuza like abantu b'inyine bajya tubakureba no tubakumanya azini abantu tubakureba nje mwe tubakumanya no kuba no shangwe reka maze na echabazire kwinda kuba interesting ngo baze umukintu ekituru mu kamenyeto bacetegereze first of all twine kutwara rushayi tukabiha muri Mbarara City tukabisya sales narameruka kureba ngo echayi cyarga abantu bari kutambura kwijo mu city ngo bizire kureba umupira umuzira abazire bine ibintu binji first of all bakuru imyaka tekubikiriza umuzire natakumana Mbarara hiri konka watwara echayi ukazarwa churches ukata echayi abantu bakamanya ngo ntubasa kuzarwa churches turebereyo umupira aho no bawasotinga maybe nyakayojo crowd ukamanya ngo wazaba harwe wataye echayi kirungi wacha facilities nyowe ntambwire abantu nyo ninyebuza aho nje abantu bajya kutubakunde batubakuma nkatandika karuru kare for that reason been on the ground yes nyo karuru nkamaziremo imyaka nkebere nari cross to ishatu reason ndio mwana wanyu wambara konka mukaba mutakumanye abana bitu binji bambara City bariyo barakampara turi abana bo kubasa kwereza ji Mbarara City konka abana ni betina abana mbareba ngo how can I go back to Mbarara City umwana nabakuzira in so many facilities mu Kampala hata ireba kugaruka Mbarara no kwecendeza konkanye yo kunarebere that gap one in leadership ebyo tikuza kushirika kandi tinkwe na ngoshe ngo maybe natera bebembeza babiri baro no but let us tell the truth where need to be of course ntubatunka gamba mazima tibyo kweshweka bebembezi ati emizano ture nyuma that is fact here in Mbarara State byemizano let us tell the truth kandi tokubasa kuba mwebembezi utakwika hansi ukaguma higuru tokubasa because hati we abo kwa kuriya higuru no twara yuki icyo wine kutwara yine kukiyanka ahansi umbantu so you need to keep with the people. How do you keep with the people? You have to put activities empira projects ezukuletera wa connecting na n'umuntu wa hansi konka wagira ngo bo mwebembezi buze hariya umuntu wa hansi takuza kwitegereza hazanyewe ecyanyambere by character I'm a down to earth person nimba abantu kwa kundeba abantu abinja bandebere by the way bakareba mushiti murunzi mushiti muto bagira ngo ngo kutakwepanga konka when I got on ground now people understood actually who I am ndio muntu urukwika abantu ndio muntu wabantu ndio muntu wabantu nozo maramizo noza hamfu noza amajeni sure munonga abantu bona ati abantu abakwebuza cyari takarora kakiyaye tuba kubasa kucyetegereza because babine perception ngo charity hariho umuntu hariho mwebebeza umuti ngo nagambi sinari akazira charity nati no mucucu ata akarondera mu hotel ona mazima niti no mucucu no kugira ngo abantu nabo batakumanya aho rugiri me as a person kashomero mu mashomero ga burisho kashomeranga no juni boarding nyuma akazo boarding on P1 can you imagine abo kugira ngo amashomero ga kuno yambaraga kagatanu marunzi naza bushenyi nargaye naza bure Nyanzi girls moderate schools naza Makerere University konka those schools ngaka hardeninga
nicyo kurebera nyowe ndio I can fit anywhere tokubasa kuvuga nembere kakanga nyote kubasa abo kwamba reji jeje yo rumeyo ine bendera ya yeji ine bicweka ariyo kuri yo ruguruzananga kuri za az watora nyakaejo chitagata utoka temba aromuka freeze ariyo ogo kwa mutweza I'm forgetting the name of that last party Tubaya so ariyo bicweka aho kuza ochibori moto ko karinguruza ngoko kajuta twa aha ateje myanya yo ankajikama because nyowe nkamanya ngo ninyenda kwebembera konka nyine kumanya abantu nyine kumanya bicweka nyine kumanya mbarasete nkaza cell by cell cell by cell abebembezi bitu nikibarima you know Chwamba very You've well been in Chwamba. very well na hati nyine yurufu can you believe in Chwamba neste it's a city hati manya Rome was not built in one day ekimwine kwetigereza hati kuba batwire city status mwine kwikiriza government eka developing a city yitu because tubaratwire city twakushangura city ngo bakwindure city no bakatushanga turiye cyaro bagira ngo now this place deserves to be a city mbine kutaho ebintu ebikora city. That's what I was coming to. Yes. I was looking at Okabore city. I mean municipality. Now Bwashesha, you declare a city. But along the way, you remain a municipality. Now logically, it doesn't make sense kujangu ati ukuri mu secondary. Ona tukuhinduka wahiza kuza university. Now hako gumuriyo a secondary kagumuriyo mu senior but uri mu university, it creates questions. Tubire turi municipality. Twaza kuba city. Tubire turi tukaturu municipality tuza twaba city. Yes, haturi city. No reba for example kanko city chai cyanya chara. Tumukushima president ashaziremu yagira ngo chai bachikore kibe airport. Icyanya chara. Aza abantu babe a social media men ndabantu nibakora fani bakajyango nguni yenchiretsire konka abantu bambara site bazima nyiwe yachini ndetante chai akabaze nguni wazire. No, by the way, let me clarify this. Nkaza mukoro. Yes. Gwa Bishop Ibrahim. It was a crusade at Boma. Hati naza kusima. Abo kwa abantu bambara bakampa karuru 1 akaruru kinji batakumanya abamwe ba mbwe kukaba kuryo muji nari mbabazi bampa karuru narabamu as a flag bearer nanye ndakutwatiraho banzori ndokati ndeka maze clarifying drive your point home abantu batezere bakora numenya ngo ndebere kuntu abantu bakora bwa memes how to bring a airstrip or airport without being in parliament, how to lobby. That's so funny. Of course, people talking about you is positive. It's very okay, by the way. Taro muntu tagambo. Kande wale abantu bakugamba onchi manisa ngu. Manisa ngu you are right. Mreche tumuroka. I mean, agree that we first break off. No, I'm not going to allow this. We have a comparison break. No. I'm not going to allow this. I need to first clarify this. Apo pachinteganisi. Omuntu akakwata kashara mu abantu ba media. Tumuri bantu barunzi sometimes. Omuntu akakwata akashara mu social media. Ito turi TV. This is TV was TV. Aba actually from. No, na TV nabo bakabaru. Apo kwa bakashara speech yanje. Nkatandikira kusima. Nagira ngo ninsima rahanga ebyanda bizimu omukaruru. Nagira ngo ninsima abantu bambara city okumpa karuru. Nagira ngo by the way nyizire no mugisha kandi umugisha muhango na abare migisha yanje na Bible nekigamba count your blessings one by one na abare mugisha ogukusinga karuru na abare mugisha okukugira ngo president aretsire entunguka Mbarara city ya twitchai abachina bari mbisha kuchikora Mbarara city etunje emirimo ya myeminyeto yitu na abare mugisha gwa kashatu kugira ngo president
ahire boneka sheja honorable obirayitsimbire nanye kandi obire nageza aho kwija ahantebe ya independent kunteganisa nkakada wa NRM yes twitter party ya NRM tube tusimbire tube turbana daga tumuro honorable you see when we come we resume from there program nisisimuka turi ya TV West. This break is always there. Okay. Tuichire tugaruka hano. Thank you so much. You're welcome. Eji ni Kiboko Mabati okorwa mu MMI Steel Mills emwe muri za company iziri kucira y'ubuhango n'ubuhango omukora amabati umuri East Africa. Aha nitwara Alusin Coils na za coils ezitire rangi hamwe n'amabati agakozirwe kuhangara muri bateri tire rangi irije na warranty y'emyaka 5 kandi kushanga turibura hamwe umwihanga amabati ga Kiboko tigakakuza hare turukura amabati konka nituombeka maka za business hamwe n'ebiroto ebikorirwa hano mu Uganda ahabwa abanya-Uganda. Gura Uganda yombeka Uganda watekateka amabati tekateka Kiboko. Ompira Kasameme otaferwa ompira gati ya Vision Group hamwe n'abeshongozi ba Burengerwa Izoba aha Independence Day achecha Global High School ompira kwatarika kunji munangwe ne Ivan no mupira master teacher muzebi sisi no yakwa Lisani MC Lisani atopasi ngo munonka Simba JK komushone beti abeshongozi batabakariyo Peterson na kapira yakwa Tipol CJ champion Mbatenwe Vale Music Jose nikilino mupira kaheza sister Charity Lady Diana Kemi omupira yagucubita gwatamu omupira rero nabwanyima aba boda barasite bamashane n'abamakanika omusinguze naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo omupira gunguza kwere kwa butunu aha TV West gushagikirwe Embogo drink abarakusyaho Embogo kumbucha echo kunywa kirungi kari chamibwe UNBS ochanje omuduke kuri hihi Cool Sounds omurimbarara abakwinire byoma hamwe na stage y'omurembe ahagwe mikoro ya buri muringo cyarite kibazo ka muhanda enkunzi y'emyeto n'ebyemizano muri Barasite. Welcome to Cafe Kandra, your 24-hour haven for delicious delights. Craving something savory? Try our mouth-watering chicken and freshly made pizzas, perfect for any time of day. Need a quick bite? Our juicy burgers will hit the spot. Cool down with our refreshing smoothies and creamy milkshakes, made just for you. And of course, don't forget our expertly brewed coffee, crafted to perfection. At Cafe Kandra, we are here to serve you with a smile. Cafe Kandra, great chicken, great coffee, great service. Visit us today at Tusu Rebikona Mbarara. For delivery, please call 0393 100 234. Cafe Kandra, creating extraordinary occasions. Ompira Kasameme otaferwa ompira gati ya Vision Group hamwe n'abeshongozi ba Burengerwa Izoba aha Independence Day achecha Global High School ompira kwatarika kunji munangwe ne Ivan no mupira master teacher muzebi sisi no yakwa Lisani MC Lisani atopasi ngo munonka Simba JK komushone beti abeshongozi batabakariyo Peterson na kapira yakwa Tipol CJ champion Mbatenwe Vale Music Jose nikilino mupira kaheza sister Charity Lady Diana Kemi omupira yagucubita gwatamu omupira rero nabwanyima aba boda Barasite bamashane n'abamakanika omusinguze naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo omupira gunguza kwere kwa butunu aha TV West gushagikirwe aba Alexa Bar and Grill rwebikona aha Kijaga bakwino obuhereza bwe bara hamwe na special
social night nka band night na tour of keys urwakashatu tandika shayibiri zo mwabazyo mambo fire na kunana MC burwakatanu hamwe na exclusive rave urwamukaga rwo muziki mix na ba DJ baman hamwe na Global High School abino mwegese bwa secondary school omuri Mbarara City. Star Times Makula Chika presents Miss Uganda 2025 Grand Finale. The biggest beauty pageant in the country. 25 flying performances from Azan. Saturday, 20th September, live from Sheraton Gardens, starting at 6 p.m. on Makula Safari Lodge, Balesino Industrial Park, Sheraton Hotel. Reach and hand you. Kandi kuko twagambira actually twino budakika buce around 5 minutes to leave here. Webere mnonga Creative West program simuka studio twine mu Charity Chibaju Kamhanda ubunwe NRM flag bearer abwa pate eje NRM abwamba ahagire byemizano kandi ntureba ngwa independence bene biro mwenda byo kwikumi baba twine paka nyinji aro mpira hagati ya TV West n'abeshongo baburengero izoba twine umpira gw'amana gukuza kuba hagati y'aba boda n'aba makanika and no mom sponsors ngo kutwantugamba of course turiyo tugezo ntendera anshongecho you nka sponsor woman chief sponsor one what is your message to the viewers na nabo kutureba ukatukumenya tuganira nshongecho nyowe nko mwebembezi ninyata abantu bona ngubishe bejumbere ompira gwaba boda n'aba mechanics abo kuba aba boda abantu twakubetegereza kuba kurira aba boda abantu abinja actually mbabita abana ba boda kunkati n'abashija bine responsibilities kandi abamwe barimo bashomire umuntu nashoma aronda umurimo gubura kunkagira ati tinkuza kuba mushuma tinkuza kuronda sente muri ngukundi kunkani mbasagura boda yanje ntandikireho kandi aba boda nyonyosire nabo nimba manye nkabashashura office yabo ya boda miyezena nchizira mu politics where headquarters n'abashashura rent emiyezena aba boda no ban recommending actually what do they call it no ban signing nabona ujwanga nabo Sadia si chairman wabo wa boda ninkamunyanyazi abo kuba no ya nominate injiri nimukabere bishari bakarabamo no ya sign injiri kuza kwetsimba antebe ya NRM as woman member of parliament flag bearer Mbarara City so aba boda twire nabo emikore nyinje nibanyetaho kwa kutunga ebuzubu abana batunga accidents bafa mbakwatiraho. I have some families ezinkushashura school fees abana bagwira mu accident konkani mbakwatira nko muntu not as government nko muntu because abana abo narabantu ba boda nabo bakutuyamba tine family ya Uganda etine namba ya boda sevinzuro musumu yabo nabaine ebyakora bingi no byakubaryoha no byakora minister aine namba ya boda urukumwirukanzira kamushyira amanya nankana ba mechanics mukandeba ahacayi obuto abere twine bakabine sako zabo bakugezaho kubatwera mwine mpaka action no yabere yitsiro mukorogo mukandebaho nabunga batwera nababeraho so ebibina bingi boda mechanics abeshongozi ntwire nabo tingwenda kubigarakamo ebyaba tipol byaba rage
shukrani ba DJs mbona twiri nimba kwatira so na nyendo gira kagambo kamuhera kwasigira bo kutureba na mnonga in relation to the event. Yes, nyowe nani ngambira abanyambara city ngumwe na mwishe ompira guriya wa independence nkabanduho wabakwankanizira mu politics. It was so interesting. We had so much fun kureba abantu nibazana ompira nibejumbira mu bintu bingi. Actually ogwo mpira ninjira mukagureba konkano kugira ngo katamuza politics ebe tinkuza kubisamo tinkuza nkaba ntakagire mu ntebe nkanta katungire flag so ukabuti no sorry nkanti no sorry nanyinichiriza now you have now I have hati mbwenu niza nza kwemurka kuko tukwenda tuguhindura political abo kuba shouldn't be political. No, it won't be political. Konka ntuza kutunga abantu bingi abemezano abeshongosi abo kuba go mpira hatugura different ba mechanics nuguza kureta abantu bingi nishaba abanyambara city ngumwije mwejumbira umupira ogwo gwa independent abo kuba one hariho abantu bingi munonga kugira ngo uguruma abantu hata muresere bigombe bingi nari bina bingi buriya ukabaguri TV West versus Boda Boda hata mwayongeraho abeshongosi naba makanika. Okay, reka nkusime onarebo. Thank you so much for being here today. Ntusima nka TV West ahabwishe cyo rero nokora okugita entaranta kandi zikakurakurana abweminyeto aho kuba naba Boda Boda naba makanika na TV West nabandi bona main nabantu abakiriye muri yebe byemizano nabantu bato ndenda kusima in a special way abo kukireba nkashukuru ukachitama man kwenda kuchimusya kana no kweta irizo mukashisho kijaha kuba bari mnonga kuba nitwe ndenda kusima abantu batureba program age simuka ukurwo twatana ko kusihati tumetwine honorable Charity Chebaju Kamuhanda flag bearer ahabwambara state kandi twendeze birungi bari